Ciao guys, welcome back to the Malta Top Podcast. Ejna għek ma' Ashley. U Dwayne. Dwayne. Bas kelli najda jien imma. Imma ħadd over here. Ebel ħaq, guys, mandiġ beretta, murġib li beretta. Ħammut. Sakem. Hey guys. Hey guys. Mela, l-lum għanna mistiden li ħafna nissi għafuq minn comic festivals, mill-wrestling, mill-Facebook fuq il-memes. Memes kif tajda? Memes. Għaxin ħawatni. Ħajt memes, jow xaħġa, bro. Għaw, meta kont zaħir, ekkont najda. Le. Tal-memes. Memes, bro. Il-memes. Insomma, huwa il-memes. Għadek kemm ċaħadu Memes. Oh, whatever. Insomma, għanna il-Godli! Grazie. Grazie per ċedina. Raġel kbir. Kull sens tal-kelma. Il-misinek Anzi sejjiet. Abba ma nkellmu l-Godli, nkellmu ħafna fuq il-wrestling, fuq il-collectibles, għax huwa geek ukoll, fuq il-heavy metal ukoll, għax naf li big fan tagħhom, fuq cancel culture, illum ħanitkellmu ma' ħafna affarijiet, għax da jaf kollox huwa affarijiet. Nkellmu fuq il-Milan ukoll u affarijiet. Anyway. Tlaqt il-barra. Tasek we're not supported għammur. Mela, għabba sponsors, mela, ningrazzjaw il-Planet Console, obviously, li l-Godli jafu xew, li ġenna nofqu ħafna flus u kol, anka ġabitna daw il-collectibles kif taraw għawek, tista' ssibbuh il-birki kara, ħanu bomba, Michael huwa wieħed minn l-aħjar persuni li ssib, kollok bżonn murem u kollox issib. U koll il-Jonathan li wkoll nafuh ukoll, il-Jonathan designer. Designer il-konosuba poster ta' warajh u il-Jinx poster ċaġa printed, tistaw t-printjaw minn għandu kemm trid. U fuq street. Fuq street, carpets, walls, kollox, anka għanna xaħġa iktar tard għalik pala rigal. U koll grazzjaw solo kafe, l-lum maħħaċ kafe jien. Vera kafe. Insejt kafe? Le, mux edniħu daqsek kafe. Le, mux edniħu kafe. Jo, tuħu dak il-wieħed. Dak il-wieħed lemmu la jtniħu. L-axħar darba il-gess tinniħ bil-kafe. Oġbu ħafna. Li tiltni bla kafe. Pasta saħt. Interessanix il-ħatiħu tiltuħ bil-kafe u li tiltuni minn ajru. So, ningrazzjaw il-solo kafe, tal-kafe, u ningrazzjaw il-Gamers Malta, fejn tista' ssibu affarijiet pal daw, huma limited edition, collectible editions li ma ssibuhom l-uniku post li sibuhom Malta u hekk jiġu tal-Ġapan, tal-Amerika u affaritek, għandu balla lob kważi kull logħba li trid tal-PlayStation, Wii, Xbox, ma Xbox u PC u affaritek, tissibuhom mant il-game u other stuff. Ħaġa exclusive li ma jġibu xaw Malta, hemm ċans probabbli ħajġibilek u tistgħu tiċċekkjaw forsi kun jista' jġibu. U nixtieq ningrazzjaw ukoll għax l-aħħar 3 episodi ma grazzjajnihom xi waqgħid ngħidu il-Patreons. Il-Patreons, għawvek kif anke nsejtu illa. Sorry guys, we know you're there. Thanks for watching, inħobbukom, ħafna, immens. Onestament, guys, għax bdina season irrankat. U kienna balla streq, kif taraw, new designs, new cameras, anka għanna, u għanna Michela! Illum producer għal dal-episodju, semma next few episodes ħatkun also main co-host. U kol meta ħajkonna xie events ħatkun maħna, namlu Vox Pops, ħatta bat id-danjena xie t-shirts. Anyway, u jettaraw inna new camera kif jetnajdu kol, għara kem tidher cool. Kollox improve jajna. We have to work a bit on them, but they're already doing it. It's a shit I would actually wear. Even on Big Brother I would wear it. Tiegħu le. But that's actually my style, yeah, sorry, bro. Miskin. Design Shirt boomer, bro. Le, insomma. Allora kif insihbi, all Alright. Eċitat ħafna. Introduce yourself, give us a pitch. Apparti li borderline cholesterol sokkori, fimni. Alright, palissa dejjin, xol. Dijem nofqu, naraw xa nofqu. Kullin naħħom l-stories, kullin naħxa ġdida. Nufqos naqsam maħattijħor, tipo l-kollezzjoni tijaj. Tifem, sa' Nexxieli, ovvijament, ringrazzjament l-ommi da tkun tara dal-podcast, kollu missieri u uħti li jetu paċenzja bija, għalluri namel li xkafe fil-korrutur. Jista' jżid, mela. Eżatti, eventualment fuq il-bank tal-ċina, għalli collectibles. Baktarħom fil-zibel un-bat wara. Li. Għax taraħħaljon fuq, jena d-dak għax fuq il-bank tal-ċina, jek ma neħħiex within like 2 minutes daqsek il-barra għansi, barra tara. Alla ħares kienu għek. Inti għek. U aħna ġibnik għal-ħafna
affarijiet kif għadna li inti tkun ħafna festivals u affarijiet. Imma waħda mill-iktar affarijiet li ma konx naf fuq kusir naf tal-aħħar hekk li vera fan kbir tal-wrestling. Eżatt. Li wieħed mill-ikbar naħseb Malta u grupp hemm ħafna. Tista' tgħid li naħseb il-ġibda tiegħi wrestling bdiet minn ta' żgħira, niftakarni ma' kuġini kollezzjona l-cards, kien joħorġu xeba cards qabel. Daw ta' top trumps u hekk. Eżatti, u nikkollezzjona u mpartu anke qabel ċokolata bajda tipo kienu sorpresa, kienu hemm il-pins u wristbands u dejjem tikkollezzjona. Għandek l-Islam Attacks, minn jekk għandek, Islam Attacks huma tar-wrestling. Għandi l-antiki minn jaffejdin. Reċenti. Ftit minnu maxxi Islam Attacks, ġekka jiswa għaflus. Eżatt, reċenti battom il-Pro Wrestling Malta ġabu l-Scotty Tuhoti, ġiviri niftakru WWE Tag Team Champion u kol ġiviri. U irnexxiel insib il-kart tiegħu biex nkun jisib ferma ħir. Waqt li kont il-lajn, ġiviri mbagħad kif wasalt ħdeħ, kienu konversazzjoni ta' minuti jekk. U ba' impressjonati li kiena daw minn kellu daw il-kart. Kelli tijaw. U parti, stedaj, meta jkun ċaġa firmat, jek tu għast aktar bija. Mux ġasta l-prezz, ma ta' preġu bil-kollezzjoni. Jien għandi ħafna affarijiet firmati, speċi u laqqas noħlom l-imbiħkom, basically t-firmu malik. Eżatti. X'għandek firmat inti? Jien għandi balla kodba, vera nerd, ma għandi balla kodba li favorite authors tiegħi jinnexxi li nsibhom u jiffirmawhom li jew nġibhom u X'għamel stock jgħid Għandek ta' minn tofek u ta' fejn għadha. Għajimtu il-mewt, firma li. Għajmu mill-mewt, dak mux ta' zmienek, bro. You're ghosting today, huh? Sorry. I'm in my those red lights, man. Daqsek she knows, man. Konna n-fitri, konna n-suq blind those red lights, daqsek my era. Just changed it. All I ħadu kostri, probably. Leza, et joddu. Palissa u et jizidu ħafna. Azzjoni, ju. No, I never go. We never went. No, I just see red lights everywhere. I mean, it's like... Nissa naraw. Sa lejla il-multa. Għanzi waqt il-program. Commission. Stida, bro. Ma għamlu stida, bro. Mela ħan saqsik mistoqsija li kont saqsejt kien ġilu Lorenzo li actually hobby wrestling kol ħafna ġilu. Min forsi jisma' radio. Forsi Ma dak kien vera like he has such I didn't expect him to be a geek honestly. Kien vera sorprendina x'in dak l-episode ma kontx invitat. Kien fil-bidunet kont għandek trial period. Kont spiċċajt imweħħel miegħek. Mbagħad spiċċa maħħel miegħek. Naf, sticky, fucking sticky. To be honest, jina... Jista tkun jew Marcos. Ma tantx għandek fejn. Allora, I'm only going up. Le, ħażaqsi lilek. Għabba ma nagħti l-answer tiegħu hekk speċi. Wrestling, fake jew real? Għax nasib ġili saqsew. Jew ġili kun hemm diskur. Titkellem mal-maċikul poplu. Għax fake. Isma' mhuwiex fake. Kif qalu huwa predetermined, huwa scripted. So wara kollox huwa sports entertainment. Issa bil-ħaġa x'ma narax fake, ma tarax Fast and Fury. Tara qed indur bil-karozza hekk, għandi ċabbiċ ħata u ma taqax. Imma family. Ftidilu Netflix ħarġu serje Unreal tipo backstage x'jiġri. Kif jaslu għal ċerta deċiżjonijiet, kif ir-wrestlers ovvjament jaslu għal tip ta' match li jkollhom, il-ħin, komunikazzjoni mal-referees il-ħin u tara tant fih xogħol biex daw production values qed jisugraw ħajjithom għax ovvjament l-injuries. Short injuries. Tal-bisa ġieri ftit ilu wrestler li bħalissa fil-moment huwa qed jidher mhux ħażin Bronson Reed bes minn fuq steel cage ġie ħażin fuq saqajh. So bro. Ġieri tgħidli dak huwa Owen Hart kien miet. So dak huwa fake, ġieri mhuwiex fake, ġast huwa predetermined. Bħal kull film wara kollox scripted. Stik konsena scripted, niftakar kien hemm fin-90s minn għalija 90s jew 2000s, kien hemm attur famuż Freddie Perez Jr. minn għalija li kien marbi jaħdem mal-WWF dak iż-żminijiet biex jikteb l-scripts ta' ħajjiġri u affaritek. Which is quite, dak kien telaq karriera, għax kienu, it was a challenge għalih u kollox. Diki, hija challenge, ġiri kem, all right, inti ħarġu l-ek l-sib ta' xħajġri beħetur u xma jiġbiex, u l-outcome wara kollox,
Imma ovvjament il-wrestlers bejnietom għandhom il-ħin tal-match, ovvjament irridu kif dipending. It's all up to them at the end of the day. So they're still getting hurt. The pain is real. Fil-masa konna qabel kienet ċaġa kbira tal-steroids, tifhem u l-painkillers, nafu ħafna wrestlers li jieħdu ħafna painkillers għal Patoloġija. Mus inġerisu fil-nif tal-isport. Biex semximent nieħdu gost aħna. Tifhem? Diki, allura da ma nistax insejjaħlu fake jiena. Huma for the fans, xejdu ħafna for the fans jagħmlu. Plus dan kif għattint, it's like a TV series li inti as such ma tkunx taf minn ħajjerbaħ. Diki, it's still għalik. Unem ċerta. Imma le mux dejjem ġili bil-insier. Unem ċerta outcomes li rari, forsi tkun taf bjom minn ċerta, u meġew kont il-build-up tejt isma. Il-win ħadmur għattar. Imma jkun hemm ħafna minnhom li ma tkunx taf. Sewa, u dik huwa s-sabiħ tal-wrestling ħafna mid-drabi li ismani jirbaħ minn jirbaħ, good on both, tifhem anka l-kumpanija, u anka fuq il-fans. Dak huwa s-sabiħ tal-wrestling. Basta x'nispjega, ġieli jien qed ngħidlek niftakar żmien fejn anka wrestling battalhom il-ġurnata fuq Netflix. Żvija differenti u element differenti, jistira kulħadd aċċessibbli. Hemm dak is-seri Unreal biex tkun taf aktar fuq. Niftakar wrestling meta like just a couple qabel ħaduh in-Netflix kien vera diffiċli għal min pereżempju bħali mhux ħajoqgħod jiċċekkja biex jidħol sajt. Issa Netflix li album tista' tara. Għalli anke jien qed nara l-emmolaw speċi live. So fuq Netflix jgħid live. Mela, ħajkun live. Netflix tara live. U bat tara repeats jekk trid. Ta' Malta Le, ta' Malta le. Ta' Malta importanti li tmur tara hemmhekk għalli ovvjament. X'ta' Malta xiex ta' Netflix. Netflix ta' Malta. Wrestling Malta. Netflix, no, mux Issa, bazzikament nistana WWE just live. Mela. Ija. Għax issa jagħmlu ħafna live, anke għamlu l-sena l-oħra għamlu 2 games tal-NFL. Li jindajt, għaxin nixtri il-Game Pass tal-NFL. So, €200 fix għal seasons hieħ. Bat kienem lop li stajt narom fuq Netflix, kienem xidnej fuq Amazon Prime, għaxin Prime. Jidir li saru jamlu għamil. Netflix tal-NFL. Vej, jamlu affarijiet live. Netflix, għallum t-saqsi, min mandux, kull ħattandu. U x'jaffaċ kif jiġbdok il-wrestling u affarijiet. Naħseb iktar dik l-adrenalina kar junior kullu team song tal-ġen, ħatti kanta. Anka, dis-sena ifukaw naqra kellhom naqra episodes fl-Ewropa. U l-kraw fl-Ewropa peress nisa minnhom tur all-tred, kanta team songs, ċerta. Lej, kun hemm iktar show. Atmosfera tal-ġen, ġifieri dik waħda minn tal-istiel, eventwalment. Kont se ngħidlek qatt ma mort għadek Malta, darba x'issa niftakar nitkellem fuq darba ġew għaw Malta, u jiena xi ħaduni u t-tickets kienu għoljin ta' niftakar kienu. Kont niżgħin naħseb kelli xi 6-7 snin. Qed tifhem ġifieri. Kemm għandek? 26. Jien 28. Ja, taf kemm għandek żmien. No, biex ma jgħix in-nisa speċin għandi 28. M'għandix bżonn naħab, 28. I'm not old. 20, minix old da' seksi bikka. Biċin il-kartanzjan. Le, ma 28, so minn meta kan zar kelli xi 10 jew 11 meta ġew ma. Għand il-pillow ta' Ray Misterio, xi ximkien għandek il-body pillow ta' Ray Misterio. Ma nistu għab, probabli. Le, ma diġ body pillow ta' Ray Misterio. Typo clip, man. Like, ħanni typo clip, bro. Mandiġ body below ta' Ray Misterio. Kini jazatti jimma di. Puxin. Min jaxra din il-kuxin. Mari, ismari, nebda psikjatra mutajja u lest biex titfallu l-blacklight mi. Fiko ħakun minn, koħos koħanġi fil-pillow.
Uwa, ma tafka għadda das problema xabex kum ta' għadda xabba das. Taġinda ma it's in a cabinet, okay? It's in a cabinet. Il-tirat. Għanti għamil trauma dil-koxin, il-tirat. Saħħa promotion. Għandek il-wifi Actually, ma nisaxħontu bjan. Għal-content. No. Hemm content fejn tista' tużhom ukoll. Other content. No, because it's the animated talks with them, but like, waqaf, taxun, but like. Xissat jgħamil naqra polish tiktar madux da. Le, I can still use it to be honest for like, it depends on the brand, but it depends on the brand. Mela, l-lum għet nipromote jaw, Il-kuxin tista' tsibuh ma' delfino. There's one side I can't show, but the other side I can't. Who knows? Rrit t-saqsik għana. Fu wrestling, l-im events li ktar joġbuk, għaxina personalment inħob ħafna il-Royal Rumble. I love the Royal Rumble. Il-Rumble hija number one. Sewa. Dik il-ħagġa ta' meta kollha jitlu għalija l-iktar ħaġa fan. Dik kif taqbad tgħid, dik is-suspans, minn ħajkun hemm. Min itir bumbu. Le, dak għalli huwa number one event tal-dwar. Ovvjament, mbagħad Survivor Series skont xi għamlu qabel kienu konna more gimmick to team scene, event. Ma kienu jkunu tajbin, ma il-Rumble, l-istess ħaġa. Inti taf xinu il-Rumble? To be honest, le, li naf, I'm not a big wrestling fan, I just know what wrestling is. U kont naf ħafna PlayStation 2 games u għandi dik il-Ray Misterio cushion. Okay. Le, basically Royal Rumble għandi ma jaf speċi huwa speċi jibdew 1v1 and then like every 1 minute. Every 90 seconds. Your wrestler jitħob il-ring. U ġili at that time, there could be like 15 people in the ring. Għandek sa number 30. U telimina It's like a battle royale speċi. Mux ta' Fortnite, mux ta' fira. Some wrestlers are Fortnite. John Cena, obviously. Le, John Cena. Rose kien hemm, Ripley. John Cena jgħadġi Fortnite. Min ma nilabix Fortnite. Le, jina kont nilab Fortnite. Ġibon ħanejt, dik li tagħmel tal-bagalja li. Money in the bank. It's a separate thing, jew għandu xaqsam ma dik ta' Le, dik għalija. U eventi uħor u hija pay-per-view oħra. Dik one of my favorites, ma nħodos tal-ħa. Anka fil-PlayStation 2, dik konna bojna kuġinu. U għat ma fucking bat il-bagalja, kull dejjem bleżat, nitla. Le, bro, le. Il-PlayStation 2 kella ħafna lob spieta wrestling. Low weight konna. Tar loba li kien toġob kien SmackDown vs Raw 2011. Alright. Dik il-loba kienet tal-ġen. Dak iż-żmien kelli 12 kelli. U ovvjament ġlida kontinua mommi, li ma tistax xixija, jien irrida. Imma eventualment. Tissaw ma kunet tal-ġliet, kienu tal-ġliet. Kella, Iva. Kellhom. Kellek il-setting biex tixelhom. U għadhom sallum biex tixelhom. Ma ftakarx. Ovvjament daw kienu rob. Anka dak iż-żmien, bil-wrestling kien xi ħaġa su tabu għamek żmien. Tistaw tgħid ma ħafna minn nies għadu tabu jgħidu x'nafija. Ma eventwalment xorta ħallidni mhux tratieli u hekk u għalhekk. You broker, tipo ismama għandek sa kemm tixxi. So il-persistenza tiegħek kienet ikbar bażikament. U inti lim wrestling isek tiftakar fil-bidunet li kont like on TV lim kont tara. Dak lim like żmien speċi. Xi niftakar kif kont tajt li ħatajruni. Imma vera, niftakar b'eżempju. Le, mux sakar, le. Andre the Giant. Andre the Giant niftakru. Andre the Giant. Jien nafu ta' ħalti għaxan għandu DVDs għal li. Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Legion of Doom, daw l-affarijiet, Bret Hart, Macho Man Randy Savage, Jake the Snake, daw kolla. Daw minuzzu. Le, kolla kienu daw classics. Le, to be honest, I'm like, it shows the age of us. Ma le, per esempio Hulk Hogan kien il-favorit tiegħi, speċi kien favorit ta' ħafna. Hulk Hogan kien legend. Kien juġobni. R.I.P. Ija, milux. Ftitilu Hulk Hogan. Eżatt Barrozi. Eżatt. Fimni, jien naħseb dejk 2007-8 bidu kien, tifhem. Żmien anke fuq television kienu juru fuq Taljan speċjalment. Kienu juru, but
2010, Zek, 11-12. Dejjem roħ pay-per-view. Segwi anka YouTube, kien faċli kizmien, kien xeba websites għaw biex tara wrestling u koll. Website. Websites tipo daw. Mux il-website. Pirates, mux għor nofs il-lej, ta' qabel nofs il-lej, qabel torta, qabel t-muna l-iskola. Imma kien għonna daw jisum pirated, tista tara torta, ovvjament ismani, ħalli għallum fuq Netflix huwa faċli. Fl-antik diffiċli. Għal Malta specialment huwa diffiċli. Ġi niftakar stazzjon lokali partikolar, ma x'isna niftakar il-Melita Mor, kien juri biss il-pay-per-views. Daqsek. Qed tifhem ġiri niftakar Royal Rumble l-iktar waħda favorita, għarru każ nsejt is-sena, meta rebaħ Alberto Del Rio kienet 40 men Royal Rumble. Niftakar ninqum ġurnata l-iskola. Inqum nara. Diki. Daw, affarijiet. Biex Tkun fen, ġiri, għadna sal-lum. Ġiri, mandej, ma toħodix li, il-ħatta mill-lejsi. Dik hemm id-dum jisabew ħetor. Dumu, mela. Su jibda l-prixu għandek nofs il-lejsi, 5 u nofs ta' fil-ħodu. Mela. Xawer li ta' monsta ta' sejra xu. Vera. Monza bum tijet. Ma fi xi ħataraħ. Il-social media tant issegwi pages. Għaxin kalla jispoiljaw l-ek. Jim vera, I'm the type of person that something hyped, I just dodge every spoiler. I'm just like, no. Ma jibsal. I just dodge. Instagram chats. Flantik, meta konna raħin, issa diħat itqu, ħataqlaw l-ħara. Kontu għadma bil-ħamija ma dak izmin. Hulk Hogan. Jibbez tal-gazzetta li għad Najt, menu ġiet jaqlaw l-ħara. Mux tal-ħabel. Mela jien, di verta għanna konna nara fuq l-Italja 7 u daw għabu ma kien għamil cable għawek, blandena għawek, u biex taqbad daw channels mux ċari, u missiri kien jitla, u jġibu ġili kun estetik, u tara ma tara xinu jiġri jek minn. Għaw datas minn biex tara xinqa channel naqek biex. Infatti, mistiru kien jitterraġa l-arresti, ku kien jitterraġa Għal-kol boga ġakul. ġib dik il-naqas spot, imma jgħan, mux jgħan. Għannara xaħġi, tal-lumma Those are actually two rumors. Smajtom daw l-ister, ma dinnu Xinu, li vera kellek tamel mela, dik fact kienet fact. Smajtom daw l-ister. Fact kienet, mela. Kemm darba kontet la flasġija, sija. Kien ġelek. Kuljum, Le, ma vera, u niftakar darba tant kien hemm imbarazz li speċi kienu beħħawlu xi ħaġa li tżidu mal-aerial biex firġik u xorta ma jiġix ċar kien jixtri issa ħajġi ċar u kien hemm wrestling tixraħ postax biex naraw il-liba wrestling. Meta konna żgħar konna fans u bissieri kien jarħmana u xrajna dal-offsa nsejt kien xi 30 lira Maltin, which was a lot of money. Għal-flus. Ta' kif kienu s-sabsaħibhom l-lira. U għal-mela issa ħajġi ċar għamilnieh Kort, baqa l-istess. Jiddali, si-booster, u booster. Għadda dok il-booster ġilis ma jbjom, ma dok ma jgħatmux. Xej, għalek, bedda jiddej minn. Jgħidlek, le, da jaħdem, Propi, għana sabux għal-wrestling bisra. Kien jaħdem wara non Eżat. Imma, isma, u dal-booster, minn feċet man xiex xop naqassas. Le, mill-xie. Sitta lira. Kollok xie telefon kunek, għandek telefon kinaw minn. Nirranġaħħom, ġibu nirranġaħ television. Le, u we touched on it nara qabel, għax beda jgħid. X'taħseb fuq il-wrestling Malti? Jiena fan kbir ta' wrestling Malti. Niprofa ma fallix, shows għax jiena kif nemmen jien. Affarijiet ta' barra kulħadd juhu sbihom, u ma sbieħ. Imma hawnhekk hija importanti li tissapporti l-affarijiet lokali. Tajjeb, mhux kif nismgħu fuq television, nissapporti għall-prodotti lokali tal-bidiewa, sapporti għal-wrestling ukoll. Il-prodott ta' wrestling niftakru fis-sens isu għadu jibda f'Malta. U għandak ismin kien tajjeb. Illum il-ġurnata kompla jitjib. Ġviri, illum il-ġurnata juħorġu data, għata ticket jħamorru. Next time, infatti, għaddejt najdlu, int konversjon għandek ħabib tijak li kien Għandi ħabib tijak li huwa wrestling ħafna. Li għed nġibuħ
Għanna xi feature daqċa. Kun li kjaw xafna. Le, jena anka ġifiri il-ġurnata U jagħmlu show hekk tajjeb. Admin ta' Wrestling Fan Club Malta u anka l-minu membru fil-grupp. Ma b'nerġuhom biex jattendu. Ġifiri, huwa importanti, il-Wrestling Malta tjib immens iġibu ġili wrestlers minn barra, ovvjament. Għamma ġabu skotti toħoti. Il-prodott ikun terġa' jitla tarġa, tajjeb, imma anke meta ikunu mal-Maltinis, il-prodott huwa tajjeb immens. Dan ngħidu Gianni Valletta li ovvjament jieħu ħsieb il-Pro Wrestling Malta, ta' mari ġilet il-Ġapan, għadu għaddej, ġili jitla. Allura, qed iġib knowledge biex jisma' Malta dejjem intejbu il-wrestling. U verament dejqux, huwa family friendly, ħalli ovvjament hemm il-wrestling, imma jkun hemm il-comic parts ukoll, ġifieri jiena għalija ma nitilfux. Le, jien infatti għatlu next time li kunem wieħed Novembru nassali missi. Għallu Novembru nixtieq imur. Għaddi biljet lest. Jina, issa Sean's gonna hook me up, so. He provejtu bakxi. Madonna, le! Issa forfja. Stenna, mettu l-konfi għed doħal il-xit, għandek il-fus biex il-xit. Naħħal darba. Temnu? Jien xorta ma nemnux, Inti. Temnu li ħajxri għeda knowing Dwayne kif inu? I have faith. Jien ma għandix fid, laqas Le, isma, l-axħal darba għekxie kont ħammur show. Monte Cristo kien fil-New Year's. Le, mux fil-New Year's, kien fil-żmien tal-Eurovision. Tal-Eurovision kien il-final. Le, ma morġ actually. Tara l-Eurovision? Le, għabbi sport Irrida ta' celebrity, ta' Big Brother. Għaxe, faħant il-flus, imma mbatt il-CTA għaxiex ma konfermajx miegħu kien ħadu, tu Mbatt ċemp il-li ġurta qabel, jew ma nafx kem, għalli isma, għalli s-sadġi ta' Mbatt għamil ċkienet uħra mbatt. Għax important. U jrida jkonna fidi fih li għajġi. Le, ma vera, next time nishtiq. Untuħ Għax bdejna, Le, huwa sabiħ li tmur. U jkun hemm new wrestlers jew beda jedinna Sean beda jedinna li they try and get more people different. Ġifieri jkun hemm mill-lider anke mill-videos li tallaw ġieli tallaw xi snippets fuq Facebook. Hemm wrestlers qed jitrenjaw, ġieli qabel ix-show jagħmlu friend tipo exhibition match. Il-ġodda narek. Żewġ trainees, qed tifhem, jiġifieri u tgħid isma' li daw eventwalment naf minn hawn sena senti oħra ħanrawhom in-ring fil-main show. Hija ħaġa sabiħa wara kollox. Mela, u għajd. Ħansaqsa xagħda wkoll. Issa għandek biex daqsek tal-wrestling. Naħsub għandek favorite wrestler, favorite team. Ħansaqsik li huma tiegħek. Ara, jiena il-favorite wrestler. All time u current. All time Randy Orton. Jemmu. Bit-team song kollox. Bit-team song kollox. Fejja li bes kollu Anka ġab dal-Funko. Anka dir-replika Diktator John Cena u kol so. Dis-sena hija farewell lider għal-emmek, għax emmek mux ħajder. Alright. Dis-sena hija il-farewell ta' Cena. Le. Kiko mux ħajja xie għaxaqla, u zgub. Imma hija farewell tour ta' John Cena. Mill-iktar wrestlers popolari, ta' comments biex wrestling. Imma xorta jena Randy Orton jibqa l-favorit. John Cena jiġi number 2. Imma jena li Randy Orton u ħadd. Niftakar Randy Orton kon sejrek. Eżatti, u l-finisher tiegħu l-RKO bellezza. L-RKO kienet min? Kienet ħafna ta' spek. Le, kienet min popolari. Jitbaw every shot jaqaw. Randy Orton! U jġibu li. Watch out! Għalek, jintu xafti. Ovvijament, all time xorta jibqaw. Fem bis, meta tħares lej current, Roman Reigns li statejt palissa jien kif nara għamil żmien twil face of the company, wala palja bla title xorta qed nara. M'għandux bżonn it-title, Roman Reigns għandu l-ora kollha, bit-team son kollox. Bl-ora, ora fami. Ma jkun ma tiegħu Kemm jora fami bieħed xin juħroġ daqsik. L-ora acknowledging him u tal-ġen. U pala nisa, limma. Rhea Ripley, ovvjament. Carry on the cake. Il-team song ovvjament
Metti. La team song li vera. She has aura. Iva. Għanda l-stage presence taħħa, like ta' Mux il-looks bis bħala body, in ring vera. Powerful, ħatġi. Nivem ġiviri, waħda mill-aqwa wrestlers illi jem. Taf minn fuq minn nitkellmu bħala Violet. I think you know of her for sure. I think I know her face. The God Like, one. the God one, the one that everyone knows almost. L-irġiel kważi kollha 75% ħajlu like Rhea Ripley, 25% kun split jgħad bejn kull Imma nofsu kħat jaffa di kważi. Imma le, anka kif ngħidu bħala in ring. Tifhem il-moves tagħha l-finisher. Hija għandha l-full package. Jien niftakar waħda mill-ħajja shows li rajt WrestleMania meta kienet ħarġet bil-live band tagħha ment, kien fucking amazing. Ġabet biex jagħmlu la-team song dak il-ħin. Tal-kantant. Jixbaħa biex hekk jgħidu. Id-diska jixbaħħa. Ija, jixbaħa. Motions. Jixbaħa, infatti għallu first time seeing them in the same room. So, but the commander was that me probably, like, we've never seen them in the same Ija, room. dik kienet. Now we have, so okay, Spider-Man. So now we know it's not them. Okay. Le, so Rhea Ripley huwa vera cool. U mistoqsi oħra tal-wrestling, x'taħseb li jisbaħ wrestling li kien fil-80s, 90s jew issa? Ma jiftaħ wejt. Le, ma naħseb ġrajt xi antiki tarom. Jekk inti fan tara xi classic matches u hekk. Jiena nippreferi tal-ġurnata. Il-ġurnata aktar fast, ċerta build-up, l-storytelling. Qabel kien hemm rivalries u rivalries enormi. U minna madhom jissemmew. Tajjeb ġuri Rock u Stone Cold Steve Austin, li tibqa hemm trailer partikolari tagħha tal-match tal-jet. Biss illum il-ġurnata nippreferi xorta. Nippreferi aktar. Ovvjament, kif qed ngħidu, il-movesets tiebu, qed hemm aktar fast. Il-pacing u kollox naħseb tubjani fil-verità ngħid m'għandix esperjenza. Jien actually dar kont nara ħafna wrestling antika. Nan mondu Basta qalle, ma nafx. Tara kif ma temnux li għajdu. You've unlocked a memory, a core memory. Like this is like young Dwayne, ma nafx niftakar dawn il-memory xi ma nannu wrestling, to be honest, konna ħafna. Le, ma t-fens kien vera like slow pace, kien slow burn ħafna wrestling, ma kien vera differenti. Kien hemm modu ġifieri qabel il-production value ma kienx li kien. Ġifieri llum manka l-equipment li jużaw il-kameras. Llum kollu anke l-promo, ġifieri mhux just in-ring biss, il-promos jagħmlu fuq Facebook, fuq social media, itejbu l-ambjent tal-wrestling. Li kellek fl-antik li nista' ngħid minn l-aħħar li qed nara modernu nara. Li għandek fil-modernu wasabi ħafna iġiblek ħafna behind the scenes. Avoid daw il-storylines, iġiblek ħafna behind the scenes, but iġiblek il-match. So there is a lot going on behind the scenes. Meta l-antik, ftit, kemm ikollok like 5 seconds, like qabel ma jitlu fil-ring u kienet mostly fuq the ring. U bat ġifieri ħanna nerġa' nsemmija ġifieri rivalry bejn Stone Cold Steve Austin u The Rock. Li għadu tiġi msemmija waħda mit-top rivalries tal-wrestling full time. Il-mhux issa bejnietom kienu fast paced. Qed tifhem ġifieri kellek l-lum il-ġurnata naraw aktar. Sewa jew il-camera angles ma nafx, imma naraw aktar. Qabel kien hemm, just nippreferi tal-lum il-ġurnata. La jien niftakar waħda mill-iktar ġlied li kien hemm WrestleMania u kien hemm ta' ħatajt xi żopa imma kienet waħda mill-iktar wrestles li nibqa' niftakar hija bej Hulk Hogan u Ultimate Warrior. Dik kienet vera tal-championship video u kienet ġdid waħda jagħmellek il-mossi kien hemm qabel ma nix niftihom ħadd ma kienx hemm. Just sawa aktar. Pa ma tinġi jista' jkun anke camera work u jimmu. Eżempju, mbagħad kien hemm matches li ċerta pace tkun jiena waħda mill-iktar matches li tuġobni kienet Shawn Michaels u Razor Ramon. Letters. Għall-Intercontinental Championship li waħda mill-iktar matches favoriti. Kella partijiet li kienu slow, imma kien tara l-storytelling ġuri kif ħajmor għal ċerta affarijiet. Dem here actually tal-ġem dik il-match tkun semmija wkoll. Le, kien hemm affarijiet għax niftakar u bad kien hemm ħarġu kien qed jitlu daw il-storylines, għal kien ġabu l-Sergeant Slaughter, u mbagħad kien ġab wieħed mill-Iran, u affarijiet li kien min għal għaddejjin kontra l-Amerika kontra l-Iran u għalla there was loads. Le, provokodemi jappjaw jagħmlu l-istorja aħjar. Eżatt.
Għax huma ovvjament nistax tihom in-nies kull dejjem l-istess ħaġa, għax ovvjament. Plus li inti mbagħad hemmhekk jitfejjed karattru tar-wrestler ikun xili, ikun face, l-istil tiegħu, tifhem. Daw kollha jgħoddu. Nġiblek xi ilma jew hekk. Le, ilma jġib xejn għax ovvjament peress li ma frejtu lix kafe. Mhux Inxift jiena ġibtilkom xi ħaġa. Ovvjament peress li l-Italja bejnietna naqdu 3/4 tal-obeżità ta' Malta ġibtilkom aktar pasti. Din kess ġabelna. Kejk ukoll, tifhem, huwa importanti biex issostni ruħek. Dak inħallu ħalli. Daħħallu ħalli xi gesti. U ovvjament għalla folja li ma biex nixrob, jġibdilhom xi xorbu, wieħed. Mhux ta' min, ġifieri, 2. Thank you. Thank you, bro. 3. Ovvjament, wieħed għalija. Li suppost sofrejt li inti bro. Jiena batlek message xitri. Mela. Kemm aħna ħelmin bi-pasta. Nista' ngħidu li inti t-tieni persuna li ġabinna food. L-ewwel waħda kienet Jasmin li ġabedilna donuts. Estra. Ma ġabelna iktar. Ma tukka. Importanti, grazzi. Mela. Kif kont tassa? Bajtu bacon kek jawla. Aħna maħniex inqas minn bajtu bacon. Ifimni, iktar minn pis. Daħna l-għaxtejn ma da. Kim inna fakku. Mela, rridu tasik ukoll. Pala wrestlers u affertek, hemm minnhom li jisiru actors u hekk. Nim huma favoriti actors. Nim taħseb li they actually do a good job. Għax jiena nammen li The Rock is overrated pala actor. Imma xorta. The Rock għandu ċerta. Għandu karizma ma certain things. Jinterpreta karattri fil-films illi anke kif tara huma anke John Cena fimni. John I like him. Għandu l-element. Huwa tajjeb ħafna bħala tur. U anke The Rock. Qed tifhem ġifieri l-lum il-ġurnata kif tarom mill-ewwel tgħid isma' dan The Rock, dan John Cena, tifhem tarom mill-ewwel tafhom, taf li fil-xogħol tajbin, wrestlers huma tajbin, tifhem? Jienu ġbetni. Jienu jġmur it-tnejn li huma. Jiena ovvjament preferi il-Cena mbagħad bħala actor. Għalhekk il-Peacemaker huwa l-aħjar tal-għalm. Apparti li issa ħarġet it-theme song out ta' season 2. L-intro tal-ġen. Bidluħ l-intro fi season 2, it's very cool ukoll. I'm excited. I'm so excited for Peacemaker. So excited. Right, l-ewwel episodju ta' season 2. Le. Right, l-ewwel episodju. Apparti li konninna nixtiequ naraw il-Cena bħala superhero, tifhem? U ġiju. Ġi, Peacemaker. L-ewwel episodju ta' season 2, issa joħorġ week by week. So right, l-ewwel wieħed issa illum 28, għada. Le, cool. Għada. Aħna ma qed nirrekordjaw Wednesday, kull Thursday qed joħroġ. Mela, għada għandu joħroġ episode 2 u this is the one show dan House of Dragons u dan House of Dragons li nagħmel li actually watch them week by week. Għax inkella ħajsporjawhom li men. Others TV shows inħallihom jispiċċaw kollha mbagħad ma tant li naf li tant ikun hemm hype għal da li they're gonna spoil it for me. Le, they do, they will spoil. Le, jina dan nistenna week by week, għamux ħastenna s-għam joħroġ kollu, un bat naħab l-kwit, għax. Mandekx paċenzja. Le, week. Inti binġej u ma jdejqux li tara ġimma. Skont il-burdata ta' tifhem ġifieri fimna baxxol. Ġieli mhux dejjem kolli ċans. Skont meta jiġini ċans, sew nara xi episodji f'daqqa jew galla. Li nista' ngħidilkom li anke kien hemm żball li mhux żball, l-Amerika kien hemm nies li bdew jagħmlu complaints. U obviously Americans are a bit stupid sometimes. Li il-Peacemaker anka l-ewwel season, kulħadd kien jaf li it's adults only, għax da violence wek. U kien hemm xi ħadd li kritikjah il-ġim. Kif tagħmel il-follow-up ta' Superman an adult show? Man, anka l-ewwel season kien adult show. He never shied away li this is an adult show. Fatti l-ewwel episodju ta' season 2 it's fih, nista' ngħid bla spoiler, fih xeni ta' orġi ġu fih minn. Li hardcore mal minn. Bajtek, li they went all out, minn kollha. James Gunn ukun like kemm in-nies jibodu imma huwa comically accurate. Jagħmel kollox tajjeb. Għax inkella xogħol tajjeb tagħmel xejn. Fl-aħħar ismani qabilna perjodu dat tip ta' films superhero movies tajna mill-comic books u hemmhekk
fej marru l-bahar. Issa fl-axħar tinsibu diretturi Li huma kapaċi jagħmlu. Comic book hekk. U hekk hemm bżonn. Għax il-comic books ovvjament inkitbu biex mhux għal l-adult. Il-adult dak il-motu. Inti rajtu Peacemaker? No. You've never watched Have you it? seen The Boys? I've never heard of it before. You've never heard of it? The boys, Yeah. the boys Julius might be. The Boys is more main. Għax Peacemaker mux not mainstream. It might seem Peacemaker. interesting. No, it's a very good It's show. very good. Mhux għax ħabba it's funny, it's lots of action, l-acting top notch, l-storytelling, u plus għandu music. And there's John Cena, which is like genuinely one of my favorite. I think as a wrestler, pala attur all favorite. All right. Għax Dwayne The Rock, tajjeb. Jien niftakar fl-antiki, wrestlers kienu vera ħażina, u Hulk Hogan għamel xeba film-żud, l-acting tiegħu kien favorite tiegħi. Kienu fan il-films. Imma terribli minn. This is for wrestling improve. Għal-film ġista improve jaw, qabel. Kien hemm film għadhom jisemmew, u tifhem ma. Dave Battista wkoll tajjeb. Dave Battista wkoll. Guardians of the Galaxy, yeah. Leba, u għamil aktar minn għad, għax people ovvjament know him of he's genuinely, I think if I have to compare actors that are really good at acting, or John Cena u Dave Battista, sabna aħjar. In acting terms. Pala acting Nifreferi para wrestler. Kellu. He's a good actor. Issa ċi. Bħala champion kien mhux bħala champion biss bħala wrestler kien tajjeb ħafna. Kellu team song li kif tisma' il sekondi pub jireġu da tifhem. Unda his prime ukoll. Dave Battista his prime kien best. Fil-lum kulħadd jgħidlek għax orrejt naqas ħafna. Naqas għax il-roads tiegħu. M'għandek xi tibqa'. Biss ovvjament dak iż-żmien kien jibbak kien wrestler. U kien fis minn fej l-istess ħafna każijiet ta' steroid kulħadd kull wrestler kważi bbalki. Le, kien ismi differenti. Għax issa ħadd ma jsemmi, u tibqgħet vera like underrated, vera like. Le, underrated. Anka għamel xi films li he has dramatic li l-qasma action li actually għandu ħafna films li ħafna nisma ta' nxafhom, mhux popolari, but the main. So għalhekk qed Dave Battista, John Cena's more mainstream as she goes to these more comedic roles, or like you found more, they become more mainstream. Imma Dave Battista jagħmel ħafna dramatic roles, u vera comedy sija, tal-feri, Tooth Fairy, dak kien tajjeb. Ma kienx hemm The Rock ukoll. The Rock ta' mhux The Rock. Battista għamel film, ma niftakar kien simi ta' Tooth Spy Fairy. Hard. Ta' tifla. Ta' Spy Something, jena ħajja xkien. Rajtu li Cody Rhodes kien f'Naked Gun kellu biċċa żgħira. Le, ta' Naked Gun ma rajtux. Cody Rhodes għandu biċċa żgħira fih. Alright. U għal dik ma tistax, which wrestler palissa taħseb you could be the next actor Jekk? Li taraħ li għandu dak il-karizma to make the jump. Ifimni, skonx tip ta' films ukoll, tifhem jekk qed neħarsu lej films action, nemmen li Bron Breaker kapaċi jkun attur tajjeb, tifhem Polki Salvaġġ u hekk. Cody Rhodes irid nara ovvjament kif għamilha u purely comedy, speċi il-bar, vera l-qas m'għandu xena ta' action. Kien hemm Roman Reigns wieħed mill-Fast and the Furious. Iva, Roman Reigns ħajkun fil-film ta' Street Fighter. Ukoll, Iva, li ġej, li jagħmlu ħajkun dik il-karattru akata. Jien Street Fighter ma nafhomx il-karattri. Dak li kollu beats, balla beats u affarijiet ma nafx. Kien hemm The Miz li kien attur ukoll. Tal-Miz Kane għandu horror movie. Horror movies, Sino Evil, one or two. U matni mill-isbaħ horror movies għatrajt. Huwa creepy għax użam kważi il-karattru tiegħu bħala wrestler. Creepiness u tifhem decline u Jien nixtieq nara, nkun mhux obviously nasu kważi l-lyriku. Naraw kieku Rhea Ripley ġo xi fil dik tkun nifhem Le, ma think he would be cool, xi fil. Actually, in either Deadpool film, she would really do well, jew go the female Ghost Rider. Female Ghost Rider. Bin-nar, le, shoot be good. Konna tinsemmu l-Peacemaker, fu, għamga, li kapaċi kun attur tajjeb. John Cena Peacemaker. Eċ nimbat jek jibqa jgħolek jifilmi għal-film tal-Pacemaker.
Oh my god. Naqbad nara Wasal tal-leta, l-leta twila, Għandek għamint ċajta, brother, a few weeks. Iva, naf, a few weeks ago spiċajt l-isptar. He's talking about, ma spiċċa ħarreġ il-trailer. U bat li ma Fatti minn dikinar, peċi monster, inti tafni kont tarani il-toy cons u għafek li kont nizzel bum 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 bum. Hamsa kull jum dak njiħu dak. Issa, this is the first one in like a week. Like one every week. Le, un-bat ħat wieħed il-summer days. Kont għamil 2 weeks maħħa. Tuta summer days. Ija mort summer days. Le, dak kallu zulu ma tifla. U hi għandu daħħa fik more fun. Għan mit-tifla. Tifla da tmur id-dar u għabbaq. Issa mux iġilek xaħġa u tuħel fija xtajtek il-monster. I'm gonna sue him. Bro, dajdu ma monster. Jużaw arma kontrija. Flus, man. Nelbu naqraf minn wrestling u għafratek. Inti kif għadna fil-bidu mur ħafna għant l-sponsor taħna Planet Console. ħafna. Għadni ġej minn hemm. Għadek ġej minn. Aktor Michael. Ovvjament kien kontent. Għax Michael Michael bnitem tal-ġen. Tal-ġen, mux ġas persona li. Li tixri, tmur tixri. Nista' tiegħu ħabib tiegħi. U apparti minn kien ma ġast kif jafex fil-kol, ma mux ġast biex narla affarijiet nixxi. U mur id-dar. Jena mur. Tajt kelma maħħom. Kelma, marba teħbi buħra, għan semmijom Eric, Jake, Manuel, Andrea, daw ma nis li nil-tawem, kelmu, kunem dinu kolla xie għalli għek ma semmijom, xu Glenn, u ovvjament Jonathan. Aha, ikun jgħek. U ovvjament nil-tawem, nidu kelma, ċaċraw, xnafjera. Jien dik li nħob meta morant Michael, dajem nispiċa nixxi xaħġa, dajem ikolli xaħġa bukjata. Minn bat, mux tidħol like 5 minutes kemm nġiba u nitlaq. Eżatt, hemm dik l-element of family, sa? Kemm nġiba. Kemm nġiba. Oh, yeah. Għallu kif għalli, li f'5 minuti kull Nġiba, That's right. Mela, le, u mux kem tidħol tixfi xaħġa. U toħroġ proġett fil-basket il-barra. Dak il-duration tijak sejba, l-ura 5 minutes. Il-ġu għatat tħabba l-pacemaker. Ma jridx jabbu saħħa. Xini bini that 6-minute mark. Jistwet, bro, jibba. Ma għadajem fant mur meta jitkelmu maħħu ġili kull minn. It's a fun place. U allura xid ġemma l-propja. Funko Pops pezza meta wrestling biz Għandek xie collection ma nsax tgħidu ħidix. Le, urxik. Naf li dal-axħar għajtek tixxi l-helmet ta' Master Chief. U koll. Ara, il-tista tgħid il-main collection tijak hija Star Wars. All right, okay. Star Wars Something Pops, specific. Pops, figures, Lego. Expensive, għax timbax il-leko ta' Star Wars. Lego ta' Star Wars u moljien. Special dawk il-kaxxi black, dawk verolli. U għandi wahda, Slave One. Għadim għasil, Slave One u għal-Boba Fett. Kabba dal-ħafna bullshit, għafin nejdu la Boba Fett ship. Jena bħala fan. Slave One, Ija Slave One, that's it. U bħed kollezzjona l-lob ta' PlayStation, mill-1 sal-5, kolleġu plus il-konsol, PlayStation 2 għandi PlayStation differenti. L-Slim, il-normali, għandi il-Silver u koll. Plus il-controller. U kollezzjona daw. Swanda ta' kollection ta' kollu. Eżatt, ġiri apparti daw, Toy Story, jena fan kbir. U Michael ġib daw vera cool ta' Toy Story. Ilu ġab Tretman minn Disney. Li u bis kellu. Muxet, inna faħru, ma vera li u tiju, u bis ġabu. U għal-fadallu xaħġa u koll, għax ovvijament in-niski frawom. Ġenni. Għalma ġenni di wara kollox xerrekom. Toy Story, Wrestling Funkos, title, figures l-istess tal-Mattel u ximerġ zaħir mill-antik. Xin l-iktar ħagġa li għal-qalbek, l-iktar collectible li għal-qalbek? Għandek xie wahda li tajt? Zimmin għandi xie t-nej li nistanajt l-iktar li pera il-kart tal-Magic. Dak il-kart, il-kart tal-Magic. Għarkej minn semmija din-liba kart. Għaddirek, għamux da ma dartijaw. Għarijin il-kart. Uħota. Għandi l-Optimus Prime ta' 25th anniversary week. Nasib, għandi zewġ figurini, għandi
il-Woody u l-Jesse. Woody. Ta' Toy Story. Toy Hamallu. Mux dal-Maxim, sa' Toy Story. Le, jina Woody il-ċosta t-setadni, l-għasir. Għandi il-Woody u l-Jesse li. Għandi pari, nirrevedju. Kif tejn Woody bro, Woody. Il-Woody. Woody, alright. Għandek il-cowboy u l-Jesse. Il-cowboy u l-cowgirl. Pro, Edin qalbi, ovvjament, jina, għata mill-iktar loba favorita tiegħi tal-PlayStation hija Little Nightmares, issa dal-waqt. Little Nightmares, iva l-aktar. Għandi l-collectors ukoll ta' ħaġri sabiħa. Dawk l-aktar ta' xtrajt idilu xtrajt il-helmet ta' Master Chief, għandi l-Batman kawlaw ta' Dark Knight. Għafir mistoqsija xiri. Il-bank account, kem bata? Ibati. Għaxa t-semmi l-affarijiet kolla, u ħanejdek għakwan jasmijak. Il-Lego biz, naf Imma Lego, le, zom. Le, naħseb l-affarijiet oħra. Le, imma biz il-Lego għafet jiswa ħafna. Imma le, smar, mandiċ il-Lego, mux għanilek. Għandek Għandi l-brickheads, di kollezzjoni l-brickheads, sawa, ħafna daw. Ismani, daw umma affarijiet żgħar li sibilhom post. Ovvjament il-problema aktar milli il-flus. Fejħat jiġu il-post. Il-post hija problema kbira. Speċjalment jekk tarmhom biss, il-Lego huma sealed. Kolla. Ma diċ fejn jiet. Għalek. Diki. Tax namilhom bat ix-xigarax, tirrentjaħ, jiena kulli rrid ingawdihom, collection għal ġol kamra. Ta' Lego dik li nifhem għax pereżempju tifla qabdet naqama Lego u niftakar għal miliet xrajtilha xi tħobb ħafna favorite princess tagħha Rapunzel. U xrajtilha Russe Kastel ta' Rapunzel. Iġi kida sekka xaqqad it-tarmaħ, jissu għandek dikte, kena għamil xelfa liħ, le, tanġ da metta xie t-tagġel u għek. Imma mbagħad fejħa titfaw da l-kastell u għek. Dik il-problema, apparti li orrajt ċerta fejt, jina tankus ma ħorġomx barra mill-kaxxa. Għax nemmel il-kaxxa. Kollek, unu bda. Għandi protektors apposta, tifhem, ma dan ovvjament peress li għu naqra rari, id-deġdejt li nsommu f'din. Naqra rari. Tajġu xek. Naqrari. Le, fis-sens li. Kemmu la, għanfet xujbi. U għabrezz per setup up normali. Ma xest biex ġibu tidaj. Mux essax rari ħafna, għal-qalbi u tal-farewell, uffiċjali. Ovvjament, zommu għawek. Le, bro. Imma le, fimni, il-flus morru jiġu. Diki, memories stay there work. So you're in the red, palissa, assumi. Le, mux in the red, le, collective taqqa tkun in the red. You're always in the green, just think of the mentality. U għasli kiju, ta' inti t-kontrolla u kol. Għanke tkun kollezzjonist, mela għan tara l-flus, t-tarfi ħatitfa f'diki. Smari, ma t-tizzun nara break tejt ismari, għal-ista. Eżempju, jiena t-noħadesta, speċi kontat li kien nixtik vera sbieħ dawk il-statwi l-kbar ta' sajċu, ma fejn zoħad sajċu. Le, ma xħad prezz, għax menna li uħor t-ġemma liħ u t-ixtri. Jemmen ħagġa, inġemma liħ kiku, imma xizdu, fejn ħan nitfaw, jekku xħan uħorġu biex nħallif ġu kaxxa, il-hot toys huma sbieħ imma Għan t-torġon barra mill-kaxxa biex għawdjom. U tu, umma expensive, tal-imot li tal-Ismani jem hot toys li jiswew 700, 800 u aktar. Għal subru kaxxa. Mela spazju mandex. Price-wise, ifindi, b-700 ġib ħafna aktar affarijiet. Diki. Għara jkolla t-tejt Ismani, meċ tamel, ma jkollix minn dik. Eżempju, issa fissajt inti tafi, jini fissat fuq konosu badak li għannu għarajn, tattatu u kollox. U lemma l-għat jħorġu l-istatwi taħħa. Xajt ta' kwal kbirek, speċi jek, dak kien 250 euro. Right, għal fwiħa bil-ħaq. Fwiħa li għadi, ma xajt għax ma kienx dik, bat ċittara if it's worth it. Għal fwiħa taħħom li huwa limited edition, ma fwiħa nitkellmu, kien ħad iġini 150 euro. Għal bot fwiħa. Mhuwiex fucking worth it, man. Bad hemm ċerta fejn ti kollezzjoni. Ħadiki. But tara like which is worth it or not. U din tgħid ħadnu żaħħak xi dieħu. Le, mhux ħadnu żaħħat, tħalli hemm mhux, anzi dejja tuża. Ejja, like. Kiku jinn nużaxħana. Minti. Le, għaw still. L-aktar tkun ġib xej. Prova jidubbaħ bxej. U inti, tiġemma xi ħaġa inti. Jien għandi l-anime figures ta' different animes għandi ta' Jojo l-iktar waħda għalbi, sorry. Favorite Jojo character? That's a loaded question għandi ħafna. Imma figure li għandi action figure ta' Jotaro. Għandu tal-kappell.
He's goated. U tilab il-lig, għandek xi statwi tal-lig? League, anzi, riċenti ħarġu Pop Mart, tafu, like Pop Yeah, Mart, Pop Mart, ħarġu mela. like il-gambler boxes, u xajt waħda minn dawk. It was a little bit expensive, honestly, for the size. Le, Pop Mart huma veru. Yeah. It's like a small minifigure, u ma l-qassaf xal-ġib, ma it's nice. Fej xajta. Kontim sifra. Le, jien kont fil-ħanut Londra, mort Westfield, dak il-shopping center, u għandhom store kbir ta' Pop Mart, u kien ta' Transformers u kol xrajt. Imma li għandek daw il-ossi, ma tkunx taf xalti. Minn daw il-blind boxes. Daw blind boxes. Mela. That's how they get you, man. Gamble. Inkun irrit l-ossi That's how they get you, man. Jien taf x'invest il-flus, honestament. I gamble, tatu, ma not on like physical stuff. Pokemon Go. It's a big gambilja for Pokemon Go. L-accountiet għaf kan ċtwaj flus fuq. Illa, għed nejd l-accountiet passa flus naħlejt. Ma mux ħlejt, ħad gos. Dajt, għax fil-verta ma ġibx kollox ixtaqt. Allora dajt, xiri. Da weekend kellek xie event, Actually, one of a really good event, dik l-event sponsor għaw nisħabi. Bil-fors, dirit l-affarijiet xej. Le, ħanfem Bat nemnuħ li ħajxi biljet. ħanfem, l-episodju dal-lur. Mela, bazzikament, sħabi tal-birdi. Peress li għafu li nħobb ħafna flus fuq il-loba, li the only thing I'll spend my money on, actually. Għabdu għamlu custom dollar sign ta' Munch, ta' Snorlax, one of my favorite Pokemons, u batu li Revolut link, ġinti li kħa jiġu €86 u għallu li to spend on Pokemon coins. Albert, għal-dinċetu għilu. Un-bata tra menċin daħħal il-flus, ma l-ewel il-Play Store, buying the coins for Pokemon Go. U ma l-ewel coins naħħom jinstore xie affarijiet. So bazzikament, they funded my gambling addiction. Imma it's a birthday present. Le, was a birthday present. Di maħkura. Ma ċitux bxej, Għax kif għattint, sponsored birthday. Le, ma ċitux ġibni Birthday present, Xi celebrity ċawtaw bil-Dwayne. Le, I'm vera cute, I'm the custom dollar sign, like vera cute. So għandek big collectibles. In my collection is shiny stuff. Proset. Issa, nelbu naqra suġġetti oħra, xin nħobb neqleb minn suġġett. Inti fan kbir tal-futbol u hekk. Iż-żomm ma' żdob ta' Milan. Ma' Milan, iva. Toħroġ il-barka. Ħażina da season. Kon se ngħid. Għaw erba' nies famużi jżommu mal-Milan, speċi inti Max Vassallo dak l-ignoranti ukoll. Joseph Muscat. Min iżommek ta' Milan? Le, nsejt, l-aħħar darba kien hemm ħafna li għadu jabdu ma' Max li jżommu mal-Milan. To be honest, naħseb li ta' Malta huwa hemm ħafna li jżommu mal-Milan. Naħseb il-Milan u naħseb iktar mal-Juventus. Iktar konsena bija u l-Juventus jew il-Milan u l-Inter dawk il-klieta li iktar. Ma nisib xi ignoranti jżommu mar-Roma bħal sieħbi, speċi hekk. Naf, persuna wkoll jżommu mar-Roma. Li dejjem jikbir li ma jeżiġġejx. Jżomm l-Arsenal ta' dak jgħadu participation trophy, U kif żammejt mal-Milan? Missierek u hekk eredità kienet. Ma minn iżom. Mela, nibdew. Ma tantx football, tifhem insomma l-United u da. Ommi infissata fuq il-Juventus. Mela naqra tħobbu. U naħseb l-ommi qatt ma weġġajta, imma l-ikbar weġġa qatt ma weġġajta normala. Ma naħseb l-unika darba li weġġajta meta morti d-daru t-telajin mhux ħanżomm aktar mal-Juventus. Imma ħanżomm mal-Milan. Tajjeb, ommi kanita. Tifhem? Kon mort ma sin labu PlayStation kien żomm mal-Milan. Dak il-Milan. Il-Milan 2005, 6. Dak il-player Gallor, Kaka. Ronaldinho ġi ftit wara. Kemm dik il-Milan kienu tajbin. So, ta' kalkin, sinka ċiħmet darki. Like daqs, Bicċa tal-Ursolini. Sibem kien, bro, like, nkeċuħti. Michael tal-plan kol se Fatti tal jara l-stadium illum jew xi ħaġa. Milan jara l-story. Ejja, Skella del calcio. Ole,
U hekk, użu mal-mosta wkoll. Ukoll. Ma mostax tgħixem. Lejx il-mossa. Alright. Mossi u gburi. ġibtu li fil-bistu ġawek, għax il-mustawa Għek tajt nitri. Kellna naqra. Anzi, l-aħħar darba minn Mellieħa, kien wieħed miskin Dwayne minn Mellieħa. Jiena laqset nistenna jtini tal-petrol. Imma Il-fondi. Il-petti kax sivi batut għana. Le, jien nżomma slima li aħna ħafna ħjar mill-mustawek. il-weekend li għadda. Kuntent nejt, tajjeb id-ħafu wiċċi, anka l-ħabib tijaj Manuel. Tajjeb. Il-mosta jafu wieħed bxej kontra ta' slima. Tajjeb. U s-sodisfazzjon li kelli. Tajjeb jiswiċċa l-loba l-ġimma. Le, u ħanqalbu fuq Rija bille. Mela, il-memez. Il-mes. Kif dew, niftakar li għandek page, li slowja naqsa Isma, batte, fil-sens. Battenta, għabba kont niftalqa konsistenta. Ara, għamilna periodu konna konsistenti immens, konna nitfaw kull-jum. Dak Kont nitfaw current events, kont nitfaw current events, il-sib xaħġa mal-ewel, kon jur the first one. Mill-ewel konna kunu, ġifiri, tuħroġ aħbar, dak il-ħin. Imma, dak iż-żmien konna studenti. Tifhem? Jiena, aħna bdejna. Taw the meme page. Eżatt, il-Godli meme crew. Għalkemm batit ma' mitiċ għal-kolloġ, ġifiri, ġijad il-ħsib. Meġaġa zaħira, ma tittiġin il-musa. Le, just a meme generator. Il-ritrat kont insibu jien u l-screenshots minn series Maltin, specialment. Mbagħad ovvjament il-wording li jiġini frasi dak il-ħin. Qed tifhem, konna grupp ta' 4, mbagħad inżilna 3, ġejna tlajn 4, ġejna nżilna 3, b'nżilin 3. Imma ovvjament kif qed lek. Ċans ma nitfgħu daqsxejn, qed tifhem, ġieli jiġu xi ideat biss insomma jkollix il-muża li nagħmel. Qabel konna kien hemm perjodu fejn ridna nagħmlu su. Konna sfurzawna, nagħmlu memes kuljum. Si mhux ma tagħmlu kienu jkunu sfurzati. Orrejt, ikollok min jitħaq, ġifieri jiena diment li għal kelli persuna waħda li daħqet għalli mhux problema, dawn kollox qatt ma daħħalna penny minn il-meme page, anzi, ħallasna biex jidhru ċerta memes li jkunu tajbin. Qatt ma daħħalna laqas 1 cent. U għandna aktar minn 10,000 followers aħna. Ġaħna konna meme page. Saħħita. Kien hemm persuni li kienu jaqbdu mala, jwaqgħu naċċajt. Imma smani, kun noħodha dajk li irtifhem jiena jagħmlu huma. Jien niftakar il-boys ġieli semmewna, naħseb anke għalilek ġieli għamlulek xi ħaġa. Ġieli kontu Ġieli Jista' jkun qasna niftakar il-boys konna nefirħu, ara ġejna ħalle għandna grupp chat. Ara, u terġgħu tgħid ġieli kien hemm naqra. Kien jħobbu Aħna Għaxa Malta minn ma jifriħu xajtu. Aħna konna nsigurità li huma public diġà. Tifhem? Ma konniex nirritjahom biex nirridikulaw. Laqas irridikulaw. Xejn, ġust titfettex. Just Issa kien hemm niftakru ħansemmihom kienu qed jirrextaw klassi għalina, kienu qed jagħmlu wieħed mix-shows tagħhom, u kienu qed ir-rehearsals u tellajna mima. U batulna 4 ritratti lura u qalulna isma' għamlu mibdaw ukoll qed waqt ir-rehearsals u hekk. U affarijiet dawk għal daw ituk pjaċir. Kien hemm maturi li isma' qabla minn bihom, jibatulna għad taġġix ritratti tajbin ukoll, tifhem, imma ma tissib oħrajn fejn qallaw lek naqra ħesil. U l-ħesil ikun kbir fis-sens għax jirridikolawk. Taf li għandek xorta raġun, imma ma taraħix wert il-ġlieda magħhom. Tifhem kien hemm memes li kellna naħu. Llum il-ġurnata jgħidu xielu ma neħi xejn. Tifhem dak iż-żmien kont qed nistudent, tifhem l-esperjenza tal-ħajja li għandi llum. Llum il-ġurnata isma' jekk irid tagħtuha pubbliku ma tipo m'għandekx dritt, ma nistax privat, neħħi mhux neħħi xejn. Sempliċi. Tajjeb, ġullum il-ġurnata naħsibu mod differenti. U issu fuq da, isna libna fuq suġġett li tinsaqsik, speċi tifhem dabajtu bejkun ukoll. Eżatt. U temmen li dil-ħaġa ta' Malta li għadna naqalura Malta u li cancel culture hija too fucking weird u Malta minn. Il-cancel culture għalkemm iħossuhom importanti, ma taħdimx. Tajjeb, iġviri. Ħadmet tikkażajra fuq bajtu bejk. Għax nafu l-whole issue li kien hemm. Ma nafx li xi huma personali li kellu tali persuna, imma ma ħadmitx kif huwa qaf bajtu bejk, huwa fuq totalment. Imma
Jekk xi ħaġa mhux bidekx, ma dawwar mexxi kompli jien taf kemm ma jogħġbuni xi affarijiet, taf kemm idejquni nies, m'għodx għal kull ħaġa ta' xejn nibgħatilhom isma' taf kemm iddejjaqni u nibgħod nikkummenta, m'għodx bidni xi nforru mexxi barra bid-dar. Fil qasam farru ma nagħmel kulħadd ieħor, dil cancel culture, ftit ilu. Anzi, dal-għodu tal-law post, isma nibqaw namlu explanation videos. Le, Mhux għalfejn tagħmel explanation. M'hemmx għalfej, x'ħadd ma jifhimx iċ-ċajta ħallih. Aw tant nies ignoranti ħallihom. Ħallihom, jieħwali, ħallasu. Malta jagħmlu kollox fuq xejn. Anzi, intkom tafu huma l-content tiegħi. Content tiegħi m'għandu joffendi l-ħadd. U xorta jibatuli, veru block mistaqti qofdol. Għalli xizzoq minn. Tijaj vera safe. PG-13 kumma jgħamlu. Il-ċajt li jużaw Malta, mux jħdi. Il-ċajt li jużaw komedis barranin. Ġujina fen bita Riki. Mux Riki ta' Malta. Għalla koloriti. Idejjani. Dak terġaw tgħid mofrilhomx il-Franco de Bono bħali, mofrilhomx xejn. Ma Riki u Jimmy Carr. Jimmy Carr vera ġobni, u dak. Il-ċajt tagħhom huwa triplu ta' ċajt jiżi vulgari waqt weekend. Imma xejn. Ma mbagħad issib in-nies. Taf id-daħ u daqs Jimmy Carr u jibda jgħidu inti ġili rajtom ta' Jimmy Carr. Eżatt. Mela, Ricky kollu ħafna backlash, ma jagħtix każ anzi, qed jikkummentaw ma ċajt. Kellu show dis-sena jagħmel tur. Ħareġ lista ta' 25 post fejn jagħmel tur, sold out wara sija. Ħareġ 10 dati oħra, sold out wara sija. Mela dan hemm in-nies qed joqogħdu jibku fil-comment section fuq Twitter u x'naf jiena. U qed jagħmel il-flus. Mu jiġi għawi, mela f'Malta l-istess. Għandha tkun hekk. ċajta, tment li jett ta' ċajta, snelli temmen fija. Sempliċi. Isek daħqu 5, daħqu 5. Jien ma nemminx dil-ħaġa li mbagħad il-Maltin nieħdu l-estrem. Noffen, u mbagħad nibdew ndaħlu l-pulizija, u mbagħad il-libel. It's a fucking joke. Come on people, man. Nifhimha xi ħadd jieħu għalih. Fair enough. You don't have to get these people all involved. It's just a joke. It's just a joke sometimes. Nifhimha li tieħu għali. Issa forsi kollu tip ta' karattru. ċaktax ħanaqlaw ħara fuq dik. Li jridu. Jien jagħmlu jridu. Tifhem ma jinteressanix illum. Sewwa, jikkommentaw li jridu, mhux proprli ħed tħolhom wiġbu. L-4 probably hawnhekk. Neħdu żvija. Ma nerġgħu nibdew. If it's clearly a joke and it's said in a joking manner. Dik li ma nistax nifhem, jekk xi ħadd ikun offendik budget, offendik bil-intent to like hurt you. All right. Hemmhekk ħażin. Raġun naqbel miegħek. Imma ġok. U n-nies hemmhekk ma jafux. Id-differenza, ma jafux differenza. Nerġgħu nduru għal bajtu bejkem. Titilu kien hemm persuna qabdet ma' Max. Qabdet ma' Max, u għadek ċerta affarijiet. Dik ma għaltux f'kuntest. Ta' ċajta? Dik allegazzjoni. Allegazzjoni kera mess. Allora, mbagħad in-nies bdew jikkommentaw. Ma tafx tieħu ċajta Linja fejn tħol ċajt, mhuwiex m'għandux jaqsam. Kien ċajta. Għadna lura fuq tal-affarijiet. Għadna ħafna lura. U differenti, i għamlet xi ħaġa diretta kontrih. Ħaġa public għal kulħadd. U bad għamlet nisbaħ ġimma tgħid leġ ġimma teqret fuq Facebook ħafna biki u dażin u għax ma niflaħx ħabba fek, ħafna bullshit. Dik li għamlet li ovvjament kien ħażin li ma naqbilx għax it was a direct video targeting someone. It wasn't something that's like brushing, like tipo you're trying to do a joke for the mass. Harsh allegation. It was an allegation li ma taqbax tgħidha fuq. Ma mbagħad kien hemm ix-xip li qabżu ma' sejri Max, mela issa ċajta ma toħodix. Mhix ċajta, ma kienx ċajta. Parti mill-problema jien nemmen li parti mill-problema hija ċajt. Żgħir, tajjeb kulħadd irid jibqa' fiċċu konta li l-gżirat ma jrid jiftaħ naqra moħħu u jmur jesplora postijiet barra u ovvjament x'jagħmlu barra. U anke kieku qalet li kienet ċajta fl-aħħar tal-video, ma that is not something just state your say about. Imma kieku qalet li ċajta fl-aħħar. Li ma xorta ma kienx kif qalita. Kif qalita il-ton tagħha kien vera qawwi. Kien il-ton. U tu mill-ewwel bdiet isma' mhux comedian. Tajjeb. Ġifieri comedian mhux ħatibda b'allegazzjoni bħal dik. Sempliċi. Qatt ma l-comedian ta' waħda, oj, inti hemmhekk. Like just one random person. Cancel culture jiena n-nies minħajt ipprova li minnhom dawn jgħidulhom fuq ix-xejn u cancel culture kanċella jien għalija idioti, ignoranti, jgħidlhom xi trid, idejquni.
Ma toġbok xi ħaġa għalleb mexxi. Swipe and that's- Kompli bħajtek. Ħajtek għori u gost. Ma tu bejk neħdu gost naraw nistennew kull ġimgħa l-episodju, bħal ma nistenna l-Malta Bob jiena. Le. U taqseku. Le, le, Malta għadna l-ura, anka di speċi ta' ħaġa li għaxina support jgħid il-bajt u bejk. Bista li l-ammont, kontent nibatoblok, li l-ammont ta' messages li batu li nis. Sorry, ħajkolli namel l-ekon follow għax inti tiżomma bajtu bacon. Ok. Sure. Bisenti, allura, le, inħobbom il-videos tijak, verament. Imma ħajkolli namel l-ekon follow għax tiżom ma bajtu bacon. Alright, ok. Xiltrini namel minn. Thanks. Bye. See you. Ma nipretendix li Malta nkun mal-Amerika. L-Amerika kulħadd jaf li tifhem il-livell ta' edukazzjoni hemmhekk huwa baxx. Ara ma pretendix li Malta ħasra taqaf dak il-livell ukoll, taqdex il-culture ta' ċerta affarijiet. Huma dawn li ma jsawx ukoll dawn ma actually human beings dawn nies. Mhux ovvja. Huma jaħsbu għax fuq screen inti you're just bound behind the screen. Da persuna normali, like aħna differenza li nafhomna aktar aħna so ovvjament, speċjalment actually jew jafhomna aktar dawn nies. So ovvjament aħna nafu that person. We don't know. Naf li different between Max persuna meta titkellem miegħu bħala ħabib milli on the show. Huwa differenti, tifhem dak li jien huwa isu attur tista' tgħid. Dik il-ħaġa, dik l-answer. Huma ma jistgħux huma jaraw video u l-Maltin għandha ħaġa video. U rajt naraħħa li jekk jaraw video jemnu li dak il-video huwa vera. Le ma nistax nifhem. I don't understand why content. Malta missilhom ir-reliġjoni jew il-politika u kollox imur il-bar. Jew issemmi l-nitfa ta' ħaġa, reliġjoni jew politika. Mur il-barem. L-ħana ma eżempju bija nifsi, qabel konna minn content li kienna għadak. Honest. Imma takka darba li ġunnis kienu jgħidu li kont naħsbek vera animal salvaġġ u dikka minn darba smajta ġifi qudiem muċċi, ġifi, walakin ma ħarx għalija. Jien niftakru kontent l-antik tiegħek. Ma ħarx għalija fil-fema, qatt ma ħadd għalija, għaxxiex, it's where I began. Jien niftakar meta bdej qabel ma bdejna l-programm kelli ħafna nies abdawni fuqek. Għalli il-dak ħaġġib. Differenti bejna. Jien niftakru kontent, kien hemm kontent li kien. Tafhom il-kontent ta' Dwayne fl-antik. Le. It was extreme. I have to admit, it was not extreme. Ma koddijem, I actually koddijem kon niktab ikan joke fil-captions kollu. So I make it clear li this is a joke. Ma ħafna nies jaraw skin. Oh, no joke. Ma jkun hemm affarijiet, tibgħod tiftakarhom eżempju ġieli jkun hemm dak Jean Louis darba kellu video kien qala naqra ħejt idilli fuq. Kien ikun hemm waħda itija daqqa kien hemm reklam tal-ċisk. U fil-background qed itija li inti kont jidilli li mezz il-parrokka jisawtu ta' parsi. Park ta' parsi. Mara, u bat ċisk. Tifhem Propja tal-arġel. Kien dark. Ma kien f'element ta' comedy. It was just a skit. It was a skit. Like the wordplay. Nis, għaxabbusu, Ma tal-li bis parrokka ta' għala muslilu. Jien aktar ta' tal-fatta x'kien Dwayne. Listen, nis ma jafux jamlu distinzjoni. Ma jisawx jifmu li this is just a character on a screen, not the real person. Ma battela novela sta' Maltin jaraw. Nis fil-passat niftakar kas partikolari kien hemm il-Madonna ta' ċoqqa l-antik. L-istorja sta' dejt id-dur ma' mara li tħobb patri u l-Patrion. Dak il-serju. Ija, Malti, ġilli konna ġilli kien. L-antik net, iktar modern. L-antik niftakar l-attriċi kella titlaq minn Malta għax interpretat il-parti ta' din il-mara li toħroġ mal-patri. So ila d-dejja. In-nies għalkemm jafu li hija telenovella, tajjeb, jgħati Madonna ħaġoqa popolari, u l-ħat kważi jgħampi, Everyone shot for it. Xorta waħda għax inti ħriġt patri, imma jekk din hija serje, huwa dram.
kif qed xorta tiġġudika. Inta għad deċeduti kien hemm il-karattru nsejċin nisimgħu l-qawwija. Already you għandi din. Kultura, jien ġobni kartu tagħha qed iddaħħaqni. Li kellha l-parent jaqgħu. Mhux tal-papà. Le, mhux Gladys. Xi sema ta' Rudolf. U tgħid li kien hemm nies kienu jgħadu jikkummentaw l jgħiruha. Meta diet tinterpreta bħal Malta sometimes ila dejjem. Għadna naqalura. Għadna lura. I think we're getting better, imma fissas element li t-tejt li ħafna nies jibqgħu there's a word li ma s-xie fħal palissa. Uneducated. Uneducated. That's the word. Uneducated. Tipo ma jistgħux jifhmu, they can't take the scream from the real person. Mela, dik kan li jiena I'm very against it. Naqbes ħafna l-sħabi, għax personalment għulet joffendu l-sħabi u naqbes għalihom. U, again, nis jihdu għalihom ċalda, imma fl-ħamil ħadet it, I don't care. Għax jena legġi kolla, għax ħafna la montanis li għafżawni, daħħal, fimt, so. Amma rakin jafni minn għamil. Tikollok il-chemistry biex taħġa. Skuf. U rrit nisaqsik issa naqra għax we're toning now like inti kont mort l-axħar show ta' Black Sabbath. How was that experience? Tal-ġen li X'kellek sit? Intu għant like. Le, nasa fil-pit kien. Standing area, full circle terġa. Stejna konna VIPs. So taraħħom sew mux ant. Aħna fiċin kon. Fiċin, apart li morna kmini jemmek. Ara, il-fat li Ozzy miet ftit wara. Ija, dik il-ħagġa. Makes it even speċjali għalfej. Għax rajt eżattament l-aħħar kunċert tiegħu. Daw, apparti. As if he was saying goodbye. Kulħadd jgħidha this concert was saying goodbye. Daw ġraw kien hemm kunċerti bħal eżempju tal-Queen meta ħadd mit Freddie Mercury għamlu kunċert wara. Wara li miet. Da għamlu qabel hu. Rridu jagħmlu din il-final farewell. Issa, apparti hu, ispita dal-kunċert beda xi l-10 tħallna kien 9-hour concert jew xi ħaġa. Jason Momoa kien prezentatur, għastallem linja wahda li f-nasadnom li John Moshpit, imma bat tibda tara l-band żuri, Pantera, Gojira, Metallica, il-Guns and Roses, li tara l-Black Sabbath ukoll, u tara l-Ozzy, tal-ġen. Jiena nibqa' ngħid li issa jien mort kunċerti, imma naħseb dak jibqa' l-highlight. Speċjalment kif għattit taf li like a week and a half wara meet. It's just as if he more special, makes it more special. Eżatt, apparti ġifieri nies minn madwar id-dinja kollha. Kienet emotional. Ara, waqt ma I'm coming. Kon sa ngħidik minn jifkem. Kulħadd jibki. Jien inkluż. Għax that was jgħidu li anke meta bdejt nara show, as if li vera jgħid this is it guys, that's it. U emozzjona ruħek. Tara lilu il-fuċ tiegħu tinkiser u qed titkanta. Kulħadd tinewwa u jibki. Inti emozzjona ruħek ukoll. Ma nibla ma xejn, naħseb jekk nagħmel ċerta affarijiet f'ħajti. Tibqa' waħda mill-core memory. Anka il-tajna ma' xi Maltin ukoll ftit ovvjament il-biljetti kienu limitati. Niftakar sħabi jridu jixtru u kienu waiting list, ma setax ma nexxielhom. Jiena nemmen li miraklu biex il-ħaqna l-biljetti. Ħarġu il-biljetti fuq 5 tiem dejjem beċ żgħira fuq raba ġurnata. Fir-raba ġurnata dħalna jiena u l-ħabib tiegħi minn tlajna u daħalu fitju u kien xi 300 xi ħaġa. Le, ma these are memories of Malcolm. Speċjalment this was like li nkun niftakar kont nara ħadd TV u remindu x'inti tara dak il-music but it was amazing, man, amazing speċjalment. No, kol mar concert ta' mi Le, mort Iron Maiden. Kont tiela ħabba ċerta ċirkustanzi ma tlajniex, kont l-narom Berlin. Aħna morna Vienna u kien show tal-alla. Ma xorta, memx, kodnet nitkellmu għamma dik. Kien ma stajx nitla, kienu ċirkostanzi fej verament ma stajx. Kollox matu, statejt, barra l-lukanda. Imma, ovvjament, huma raġaw issa top of the list biex bucket list. U hemm xi gruppi ieħor tixtieq tara fil-bucket list. Ara, hemm Slipknot, ovvjament il-Maiden. Rammstein, right? Jiena fan, kont nsemmihom fan kbir ta' Rammstein, rajthom dartej, u kull darba li jagħmlu tur
għamilta weda miegħi nifsi ħadgost il-dejjem nitla'. Hemm 3 Days Grace jogħġbuna ħafna, nixtieq mur nara l-Metallica bħala kunċert tal-jum waħedhom. Dak rajthom jagħmlu shows ħabieb ħafna. Tal-ġent. Hemm Ghost rajthom kombinazzjoni kienu supporting act ma' Metallica. All right. So għandek dik il-nar rajthom kienu Ghost irridu jiblu policy waħda. Ghost ma jħallik xiddaħħal mobile jew cameras. Mhux tirrekordja. Hemm ċerta policy. They like to be Ma kif ħajkun jiċċekkjaw lek il-basket. Pocket apposta li meta tixel il-mobile fih biex tixbit ma tarax. Xejx teknoloġija Ma s-sost neħħel pocket. Le, kon lokjat. Idoq l-alarm. Pal tal-ħwienet meta jitfaw lek da. Eżatt. Idoq l-alarm xin neħħieħ. Qabel toħroġ mill-konsert neħħujiet. Issa jien kif nara jien kun irrid nixbet. Mhux ħanoqgħod kunċerti bil-mobile f'idejja. Imma ċert wieħed hija. Eżempju dal kunċert osjoż ma għadni mmur indur fil-gallery u nara ċerta klipsu. Tifhem isma' kontem nixtieq ġarrom, nħallas dak il-flus bar naqas ħaġa. Nieħu video. Dak lu memorja, fil-memorja ta' fuq. Again, ma tajtin mhux il-ħin kollha anke il-Maiden. ħadna 4 videos, mhux għaddix il-ħin kollu hekk. Toħroġ like 2 seconds. 20 seconds u pum. Ir-Rammstein il-pyro li jużaw fi show tal-ġen. Allura tkun taf kanzunetti x'pyro għandhom. Għanħud video ta' dik, duħast, eżempju, jispar, nervi fuqek, jerġa' jmullu lejn l-stage, jerġa' jkun hemm min-nar, tal-ġen dik tixbidaw. Bil-fors. Memorja. Jienek nara. Għal-naqas jek nħallas dak il-flus. Għallin neħu ritrat. Uġi video. It's like, I'm not gonna get my money back, I don't want it, just għam memorja. Dik xi darba nitlef il-memorja, għandi. But arada, kontentek, takin. U inti top xi mużika jew inti daw il-ġenerazzjoni li just DJ said. I don't think she's a techno person. No, I'm not a techno person. L-ħar concert li bort nara Blackpink li K-pop band. One of those, yeah. Yes. It was a really good concert. It was a lot of fun. Mainly K-pop and music tiegħek taste. No, I like a lot of different stuff. Like I also like metal sometimes. Mux fissata li ħasħol. Like sometimes I want to listen to like super cute girly music. Sometimes I need to like Sabrina Carpenter. Le. Katy Perry. No. Okay, maybe that's me. Like She Taylor Swift. No! Sorry, don't get me cancelled. Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. No, I mean Taylor Swift issa għala ħat iżewweġ il-fucking Travis Kelce li qalu knowing the NFL issa jagħmlu l-halftime show il-wedding tagħha. Għax li fiġibuha bejn Jien dal-mainstream artists dejuni issa ma nafx. Jeżempju K-pop ma tantx jogħġobni. J-pop. Kif għala? J-pop, Japan pop. Mill-lazi l-għagġur toġobni l-ikel u n-nisa. Kottam. L-anime Imma l-anime am big boob women, so it's fine, you can watch it too. Għaddu ma daħalx ta' kelli. Dik il-pilota ta' mħadda ta' dawda. Jidna Ray Misterio nissa. That's it. Għasna fek mux Ray Misterio, imma ġor jħor ukun lek mux Ray Misterio. Sejba dinna li-trat ma kienċi kunċi għalla ċi Hulk Hogan I swear it was Ray Misterio. Għasin Lord ta' somebody she's my favorite għajnek. It wasn't Eddie Guerrero, it was good. U ma kienx John Cena, I'm pretty sure it was Ray Misterio. He's pretty sure. Xiridu ritrat, Ray Misterio. Ibat li ritrat. Mela, l-axħar ħagġa qabel ma najdu l-sponsors n-ingrazzjaw. Jien għamil ġiex tratti ta' ġiex nis Maltin ġew wrestling u rrit insaqsik. Mbejda wettej, min taħseb li jerbaħ u taħseb għala. Mela, on one side għanna il-Panzer. Panzer Ninja Panzer. Kontra. Tajjeb. Ara, il-Panzer naf li trenja. Tifhem? Ġvijin xort nemmel il-Panzer jirbaħ. Nemmel il-Panzer u għek balki. Għandik l-aggression. Għandik l-aggression, eżatt. Nemmen il-Panzer jirbaħ.
Jien ngħidlek Max, taf għal xiex Max dirty, għalla jifilek dirty, he would be. Isma' il-panzer naħseb dirty. Nafu għetnej. Out of nowhere, Sid just just came in my hands. Sabtu għall-ewwel ma rafu. Katina f'daqqa waħda illa din katina menġiet. U pala ismijiet, kieku xtatijom da. What would his wrestling name be? Panzer jistajba Panzer, dik il-ħagġa. Ninja Panzer. Imma Ninja Pants. Taf kif ġi jisu jiġbaħ da li jisu ġi jisbaħ il-Eddie dak il-strongman. Ja, mux ferna Għal-moment s-du ġom Malija. Ja, le, bro. Le. Il-dak il-għu taf xiex bajt. Le, bajt. Il-bajt. 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 Big bite. Il-big bite. Il-big bite. Il-big bite. Dak proprio. Manager ikollu l-PJ. U spooner. U spooner dejjem jgħala. Ġib Le, Spooner kun l-love interest tijaw. Spooner t-tfallu bieċawek, Anyway, ningrazzjawk ħafna tal-għejt maħna. Għatina għaxer tal-fej story follow u fuq il-fan group ta'kom Pertek. Follow ovvjament il-Malta Pop, il-Ashley u il-Dwayne u nsejx jisimaw. Michela. Identity Process. Cosplayer u xek. Cosplayer ġuri għandhom materjal xiuru. Mux porn, stajt. Għanna l-OnlyFans ħaniftuħ għal. ħafna Dwayne, ma. Prova, si. Ringrazzjon tal-istedina. Minnu fan ta' wrestling jista' jżur il-grupp fu Facebook jitħol fi ovvjament Wrestling Fan Club Malta. Jisegwi ovvjament ukoll Pro Wrestling Malta. Ta' Maltin. U għamil podcast ukoll tal-wrestling ukoll. Għamil podcast tal-wrestling. Għamil podcast ta' ħabib tiegħi Bradley u l-ħames mill-tnija tal-wrestling u hemm One Fall podcast. Li huma żewġ affarijiet tal-ġen, żewġ proġetti tal-ġen, segwuhom ismgħu minni. Ovvjament, Godli Winkru. Forsi xi darba. Nkomplu. Minja forsi xi wara l-episodju jifpaxi min. Jibu pilu. I'm never gonna like Le. Tini maħta rridu narawhom. Tellaw ritrat. Niftakar kienet safra, issa Ray Misterio kienx safrani. Etni warja sta. Kienet safra, ma l-picture it was printed on it. Jisibtu l-pillu tan sar isfar No. Anyway, minna ħatana ringrazzjaw l-sponsors tagħna li huma Planet Console li semmejni ħafna l-lum anka tista' tixtru affarijiet bħal da li ġabinna il-Golli u anka Funko Pops. Daw regali, mhumiex regali, mhumiex. Dwayne, shut up. M'intix ħadoħodhom xejn dawn. Planet Console issibuh, xarab, Planet Console issibuh Birkirkara, is-solo Caffe tal-Caffe li l-lum ħadnix imma tista' sibu Caffe tixtru daw il-pods cheaper minn l-uffiċjali u xorta jaħmu mal-magni fis-severa tifrankaw flus li u tajjeb għal Dwayne għax moħħu biex jifranka. U jżommu l-enerġija għax taħħa għest li kellna d-nejdek. Ġi għajmuħu. U għal-gajt mux kan uqot l-lejla. Għali għax ma tawni xejn. Offrejlek, bro. Solo Caffe Ma tawni xejn. Solo Caffe naxxar u obviously ħabib tagħna John the-designer li jista' jagħmel ċertu fuq ċertu affarijiet bħal dawk il-regal żgħir issa għandek regal. Ma ħadx il-kafe għandu ma ħadtu ta' sabiħa. Grazzi. Dik s-sostibu man John the-designer. He can print anything or whatever you want. Whatever you want. U koll obviously il-gamers Malta li t-sibuhom Santa Venera. Yes, Santa Venera, mux birka Santa Venera. Fejn tistaw t-sibu lob daw exclusive, jew inkella t-suq xi ħaġa specifika bħal loba li ma ġibux Malta, hemm ċans jistaġibilek. U jkollu kollu consoles, controllers, keyboards, anything. Gamers present. Patreon, thank you to Euro fix-xar. Tkun għattejn local geek podcast. Biex namlu xaħġa. U anka namlu event, provajna namlu l-ħar event. U obviously minnom ma setax kienem ċertu ma setax jiġu. Ma neġu namlu. Imma hemm ċans ħajtelkom event, not this month probably, insomma. In the near future, Bat nistidnuk maħna u koll, ġili namlu cinema, nikru private cinema, naraw xie film u ekku nġibu. Fil-normal, insomma, għabra nakonu subu l-ħada. Fil-normal, sajf. Fil-normal, ma kremna għax. Naqżejza ta' Anyway, aħna rawkom next time. Thank you. Tinsa follow għawna fuq il-socials. Għamlu like, għamlu comment, għaxin dejjem ninsaw najdu daw u jgħinu l-algoritm u that shit.
tinsewx #1 podcast, Geek Podcast Podcast. Malta. Ciao guys! Ciao guys!